Apay nga tanga ko, ano? Daytoy laang iti makapasangit. Apay nga ta? Pura sibuyas. Pura di utang makapasangit ti utang ng itungtungan natin. Apay nga tanga daytoy lang iti amin-amin nga protas ko natin. Apay nga tanga daytoy iti makapasangit. Ni agkukwak pa yun. Agluluwa akon. Ti amin nga natam. Ken protas. Mabalingot nga agpasangit matlang daytoy sandya. Sandya agpasangit? Aguuyong ka ba? Oo. Di makasangit ka kuma. Dahil di makapasangit. Oo. Yung dahil ka sandya. Kiss tingin talaga siya. Kung natakasunok, hamot nga makapasangit dahil ta? Ano nga ti pustan? O sige, ura ikang kati kwa. Itit ko kanyang di bonus ko. Ken kwa. Nung mapasangit na ki sandya, uray taltalam ni kwa, ni Junjun. Agingga na maderder. Agpaiso. Basta mapasangit na ka, taltalam ni Junjun. Agingga na maderder. Promise ba ka? Won, ay apo. Sige. Sigurado ka? Awon, 1,000% na mapasangit na ka ito'y. Uray no ipataltal ko kanya ni Junjun. Agingga na maderder. Mga 1,001% Won, uray pa ino 2,000. Oh, sige. Oh, di ba makapasangit? Oh, anya nga dyan pastaan lang. Tumakdarkan. Anya nga dyan dardaran tangay. Kalkan ka. Darasin, takdarkan takdaramigat nga pong bus. Ang absolute